अहानबदा मरुओइबा पाव महाराजा गंभीर सिंह तुंगी लंबी साना उबा ngamba थोना फबा लुचिंगबा अमनि हाइना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना फोंदोखरी मणिपुर गवर्नमेंट नमदुना सेंजा थुंजा चथबा सिंगी मथक्ता येंगशिननबा एंटी-एक्सटोर्शन सेल हांगदोकनबा सेम साखरे अमसुंग IDP सिंह अवाब कोकनबा अमदी मचोइताना कायबगुमलबा लमदम असि कन्ननबा हनबा लेतना लेप्तना होटनखिगनी हाइना लोक सभा की MP डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना फोंदोखरी खुरुमजरी नॉर्थ विंडो टीवी ना संदोक्चरीबा नुमिदांगी पाव मियेंग ताबिरीबा पुमनमपु अहानबमक्कदा अंशंगमम लिरुना तराम नोक्चरी पाव मसक खाइना पिजरी महाराजा गंभीर सिंह तुंगी लंबी साना उबा ngamba थौना फबा लुचिंगबा अमनि हाइना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना फोंदोखरी मणिपुर की स्टेट आर्कियोलॉजी ऑफ आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सिंधुना महाराजा गंभीर सिंह की लेखिदबगी चही चामगा मौद्रागनी थोई शुभ पालन थौरम पांगथोखरे लंगथबालदा लेबा महाराजा गंभीर सिंह की मोंगफमदा पांगथोखिबा थौरम अदुदा मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना हानगी चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेन चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल नचिंगबा तोंगान तोंगानबा लेंगाकी ऑफिशियल सिंगना सरुक याखी थौरम अदुदा सरुक याखिबा सिंह महाराजा गंभीर सिंह मैदिंगु नरसिंह अमदी हीराचंद्र की मफमदा लेसु कतुना इकाई खुमनबा उठखी लोइनेना हैसोई तंबगी थौरमसु पांगथोखी अमदी मणिपुर राइफल्स की कंटिजेंट अमना गन सैल्यूटसु पीखी गवर्नर मखा ताना फोंदोखिबदा लेखिद्रबा थौना फरबा मणिपुर की लुचिंगबा असिगी लेखिदबगी पालन थौरम निंगसिंगबा खक्तमक नतना महाकना फॉरेन एग्रेशन दगी मणिपुर बु कन्ननबा होटनबदा लौखिबा चावरबा थौदांग अमदी महाकि मथौना मरिंगजल अदुबुसु हौरकलिबा तुंगी मिरोलना निंगसिंगफम थोई हाइबा वाफम थंखी मणिपुर की गवर्नमेंट नमदुना सेंजा थुमजा चथबा सिंगी मथक्ता येंगशिननबा एंटी-एक्सटोर्शन सेल हांगदोकनबा सेम साखरे मणिपुर गवर्नमेंट की कमिश्नर कम सेक्रेटरी एन अशोक कुमार ना खुयेकपीदुना थादोरकपा चेरोल अमदा लागलिबा थासिगी तांग कुनगा तरुक्तगी स्टेट पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस अमदी आसाम राइफल्स इंडियन आर्मी पुना खुबसनदुना लमदम असिदा नमदुना सेंजा थुमजा चथबगी मायोक्ता थबक तौनबा एंटी-एक्सटोर्शन सेल हांगदोकलगनी हाइरी लेंगा के एम्प्लॉई सिंह यावना मिपुंग खुदिमकनसु हाइरिबा सेंजा थुमजा चथबा असिगी मायोक्ता थबक तौबा सपोर्ट तौनबा मफम थमलकली लोइनना सेल असिना मरी लेनबा पुलिस स्टेशन गा खुसनदुना अथुबदा एक्शन लौनबा होटनगनी हाइनसु थाजबा थमलकली अमसुंग सिटीजन अमा हेक्तगी मथक्ता सेंजा थुमजागी कियन खंगलकपा लेरबदी टोल फ्री हेल्पलाइन 180020233326 असिदा पाव फाउबिरकनबा खंगलकली हाइरिबा हेल्पलाइन नंबर असी 24/7 मथौ तौगनी हाइनसु मखा तारी IDP सिंह अवाब कोकनबा अमदी मचोइताना कायबगुमलबा लमदम असि कन्ननबा हनबा लेतना लेप्तना होटनखिगनी हाइना लोक सभा की MP डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना फोंदोखरी वाफम सिंह असि खेकमान डेवलपमेंट कमिटी न सिंधुना खेकमान जिला कैथेलदा पांगथोकपा MP अंगोमचा बिमोल बु ओकपगी थौरम अमदा MP बिमोल न फोंदोखिबनी मेगा तांग अहुम लिसिंग अनिगा कुनगा हुमदोइदगी थोलखिबा कांगलुक की इरांग असिगी मतंगदा पेंदबा कया फोंदोकलदुना MP बिमोल न हाई मणिपुर हौजिमक इंडियन आर्मी की डिवीजन 2 हाइबदा खुलाई पाइबा आर्मी लिसिंग कुंट्रा लेरिबनी मसिगी मथक्ता BSF न चिंगबा कंपनी कया अमदी स्टेट फोर्स सिक्योरिटी लिसिंग निफुरोम लेरी पुमनमक असि लेना करमना प्रजा सिंह मयुम मकई थादुक्तुना चेनादुना रिलीफ कैंप लेग्रिबनो हौजिक ओरिबा मणिपुर की फिबम असि यामना लुरे तराइना लौबा चुमलोय पार्टी खरा नत्रगा मियोय खरना कोर इश्यू हाइदुना तौगदबा कया हंगदबा कया नथैदुना लेरे
core issue sing asi prajana tawgadabra natraga laingakna tawgadabra haibadu miyamna mamut tana khanghandre khudong chaba kharagidamakta namshinduna thamle mayum makai mai thadok pikhibadagi lanjennariba miyam irangna maram oiduna lekhidraba kayagi imungi awaba asidi core issue natabra core issue ni hairiba sing asi prajana tawgadabra natraga laingakna tawgadabra core issue ni haiduna prajabu chamam nahaliba aikoi pumbana wakhal taminasi India ki karamba logi makhada karamba authority na manipur manungda buffer zone thamlibano hausi RTI thakre makhata na PIL amasu makhata na thakigani MP ama oina hotnariba kaya asida cookie organization kharana buffer zone gi matangda wanganganu haina personal threat torpalai makhata na ninghana balaitana lemhauriba MP gi term chahi ahum makhai asida mahakna tawba yaba thabak sing leptana miyam gi damak tawkhigani haiba wafam thamki Ngasigi MP Bimol bu okpagi thoram aduda retired head Pandit Y Gorod Leishangthem Anganghal Khekman Lai Harawa Committee gi Lai Salungba TH Maimu amadi Khekman Khungi intellectual kaya saru yakhi Manipur kai de winning bo kai ra Manipur aina hai sui ta aina mingje na ma chan ba da kum na ma khung lai dai mingje je ne lai pro manung mingje yaw ku kai ra phare ko do ne di phare thamla ni Manipur kana chan no ne phana saw su DIG o su mai dai ne sa IPS o su no IS o su no moi mu kam ko pi che ga ni Manipur Sarkar ki official achau homeland lai ba ki China se police lai si osi lai chau ni police station ma ko ni mana ko le police station ni manung da lai ba lam da bom po khai de chang ba ya police kai mai dai ne karam ba India ki law da karam ba constitution ki provision da karam ba ain ni makha da no ba chang ba ya de si Ada ni orang yang home minister thada. Kamai tahu ni lusu, tum lei sehi awam cucala kado le. Sur luong ni, suratun ni, angang ni lai kamu kicin ni, amusu tahu ni, amusu ni bola kani si tahu live se kau ni se kali ni se. Hamga tapawan hamde kita ngahar na kori sunang de, adu ngang de cookie pande, ada kau de BJP Congress tahu lei. Hamga tapawan hamgur ni se kaino. Mona tahu isi kai no kai jan sida da wi am mai ga jan ni nu si adu si usi tengah ada se na mai te ron je ya am na lim na ga kai no ga ngang si ya kita na ha ga emotional lo is how we ne ya am lim ba sa da ai na wa lo ge ha na noi thagat kya hai bra sida ge ha bra tamin da taw na wa lo ge ai taw do do chat da lo ai ni chai o ma khai dai ni ai ni lo san ye na taw ro chang ko thok do ma du lo san la ma ga chat du ne na pa When a boat ada ini mawa mata jumlah orang dek, hendak mian sini raga kau istilah na, tu mana gadi lagi tu pun padi na tu. Nu mau ya ini mau ya, agar kera sida kera, tahun detu. New cumda bertabung ni ini orang sangat jaya. Tamu ini kaya kamera officer tu hari tu thaga ni India ki macam, Hong Kong di India ki so, aduh yang mana Manipur ki pause ki kan discomfort tu kata bamoy dah. Thobal District ke Deputy Commissioner Hana Kamaibu matam chadana transfer tawkiba miyangi mayoktani athubada transfer order review tawgadabani haina District Olympics Association DOA Thobal gi maikadagi fongdorakli DOA gi General Secretary na khuyek piduna thadorakpa cherol amada DC Hana Kamaina District adugi miyangi damakta tongan ba hiram kayada mangjin thana miyangi apamba ihul khangna thabak kaya tawduna miyanga totna tinaduna lakhi Mahaki matam shooting ay kangaudana Manipur gi PR lengakna transfer tawkiba asina takpadi ing tappa pamde takpani athubada DC Hana Kamai gi transfer order review tawgadabani haina cherol asina makhatari
पेट्रोल पंप सिंह थाव लेब लाप मीना क्यू सांग लेपनख्रे पेट्रोल पंप खरदी थोंलोनबा यावनख्रे हौखिबा नुमिता बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मोइरांग थाना लेकाइदा लेबा पेट्रोल पंप अमदा ngarang numidang hand grenade ama sakhangdaba mioi anina langshinduna pokhai hankibabu yaningdaba phongdoktuna petrol pump sing thon lolagani haiba thajaba yaba paw ama fangbadagi miyamna petrol pump singda queue sanga lepnakhi petrol pump kharadi thong lonba faw yawnakri Thobal district ki Waithaugi lekai mangada water supply gi ising fangalagani haibagi chapchana thazaba mari leinaba singna tha asigi tara manga fabuda pidragadi thengnaba numit January ki tang taraga tarukdagi akanba khongjang changshilagani haina Waithau Educated Youth Association Waithaugi secretary Naurem Abotoina phongdorakre wafam sing asi weya amadi Waithau apunba maira paibina sinduna Waithau da pangthokiba pawgi mifam amada Naurem Abotoina phongdokhibani Mahangna hai Manipur lenga ki Public Health Engineering Department ki makhada Waithau pata leiriba augmentation water supply scheme asi sem saba heklotion kiba matung mathau tauba hauduna atop khun amadi lekai kayada ising pirabasu Waithau gi lekai mangagi miyamda ngasi fawba ising amata fangandaba haibasi yamma thamoi shokna nungaite ising fangdana leirakliba asigi matangda Waithau gi miyamna mifam phamduna warep kayamarum lauraba matungda haukiba December gi tang 9 da Governor Amadi Chief Secretary Yauna Mari Leinaba Singda Memorandum Pishinduna Waithau gi miyam da tha makhai amagi manungda ising fanghanbinaba wakatpa laikre adubu Mari Leinaba kanagumba amatna tha ising pinanabagi thorang paikhalaktabana December tang kunga mari so lonshan khibagi khongjang changshin khibani So lonshilaba matungda wari sananaba hairakpadagi apahanba oina PHED Thobal gi EE yauna agenda kaya wari sanakhi adubu waroshin purakpa ngamdabadagi tha asigi tareta local MLA 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 Thobal 𝐁𝐫𝐿𝐴 IAS amadi PHED department gi chief engineer yauna faminaba depnakhi adubu laibak thibadi noma watlingaida DC Thobal gi transfer order tholakpadagi faminabagi matam laikhide Waroshin purakpa ngamdana leiringai cherak asida ngarang show thugaiduna ising chingkhatpa hauramba yamna hakchinna lawi karigumba lakliba thasigi tara manga fawbagi manungda laikai manga asida ising piragani haibagi chapchaba thazaba pidrabadi Waithau praja miyamna hena kanba khongjang changshilakani karigumba waroshin purakchringaida kanagumbana athingba asigi mayokta thabak tawramlabadi maduda tholakpa afafatagi tekchak khudimak masa masana pujagadabani haiki Paugi mifamadu saruk yakiba mutum amumachana hai thasi ki tara manga fawbuda ising fanghalagani haibagi chapchaba thazaba pidrabadi thangnaba numit tagi Waithau pata water supply ga mari leinaba potsak amata thamloi haina khun manga gi miyamna amatu oina warip laure haiki Laiba tariktra manga buki manungda Waithau lakai manga na ising pambachigi pamibachigi thazaba amma pidragadi Waithau water supply ga mari leinaba karigumba amata Waithau pata leihanloi uthaigani Waithau pata sariba water supply scheme asina Waithau ki akoibada leiriba laikai singda ising pibi nabagi namakta ising pibi haina mari leinaba authority department amadi governor yauna ai basirol ama haukiba tarik 9 2025 tha 33 asida
पिसनजख्रबगी मतुंग नुमित 15 गी मनुंगदा प्रजादा सब चाबा थाजबा अमा पिबिनबा हाइजखी हाइजबा असिदा ताबिदबदगी हौखिबा तारीख 12 था 2025 असिदगी हौना वाइथौ वाटर सप्लाई असि सोलो सिनजखिबनी अदुबु सोलो सिनजग्रबगी मतुंग अहानबा ओइना वारी सानसी हाइना हायरकपदगी डिपार्टमेंट असिगी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यावना फमिनदुना एजेंडा कयादा खननैनकी मसिदा वारोइसिंग पुरक्पा ngamdabadagi ani सुबर राउंड की ओइना हौखिबा तांग 8 था 2026 असिगी अयुक पुंग 11 ताबा मतमदा चीफ इंजीनियर PCT की अमदी डिप्यूटी कमिश्नर थौबाल अमदी लोकल MLA यावना वारोइसिंग अमा पुरक्नबगिदमक फमिननबा मतम थाबिरकी अदुबु लाइबक थीबदी फमिनगदबा नोंमा वालिङै हौखिबा तांग 3 था 2026 असिदा डिप्यूटी कमिश्नर थौबाल असी ट्रांसफर ऑर्डर थोलखी मसिन मरम ओइरगा वारसिंग पुरक्पा ngamdana leiringai sarak asida डिपार्टमेंट ना सो थुगाइदना इसिंग थानबगिदमक्ता तौरलिबा थौरांग असि यामना लाइबक थीबनी अमदी लाक्लिबा तांग 15 था 2026 असी फाउबगी मनुंगदा यासिनबा पुरक्तुना सब साबा थाजबा अमा पीगदबनी करिगुंबा ngamdaba तारबदी थंगनबा नुमित्तगी वाइथौ प्रजा मयाम पुन्नुना अचौबा हेन्ना कनबा एजिटेशन क्या संसनबगिदमक्ता सेम साबा लोइजरे अदु सुंसोय सोइदरसु यासिनबा पुरक्त्रगदी साथाजरगनी अदुगा लोइनना यासनबा पुरक्तुङै मनुंग असिदा इसिंग पीबा थाबा तौरक्लबदी मदुदा अफफत्ता दायित्व डिपार्टमेंट अमदी हौजिक लेरिबा PR सरकार असिना पुजगदबनी अमदी मरी लेनबा इसिंग थाबा पीबा तौरमलिबदा सेनरिबा मियोइसिंग अदुना मसाना पुजगदबनी हम BDF सिंह तालिब डिमांड सिंह अथुबदा पिथोपयो हाइदुना ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट की BDF पर्सनल सिंहना हयल लबुक लंपाक्ता अचौबा प्रोटेस्ट अमा तौख्रे थौबाल डिस्ट्रिक्ट की BDF पर्सनल लिसिंग अनि हेनबना सरुक याकिबा प्रोटेस्ट अदुदा our demands are legitimate security without security force BDF is injustice recognized BDF regularized BDF government apathy forcing BDF to strike no right no duty haina thaba placard sing painaki ngasi gi khongjang adu gi matangda Thobal district BDF welfare association gi vice president 𝐿 na hai Thobal district ki oina apunba BDF members singna protest tawriba asi BDF singna matam sang tawduna lakpa demand sing state government na pithoknaba khanari hairaga pithoknabadi hotnadaba matam thadoktuna थेंबा मयाम असिना BDF members सिंगी थमोइदा पेना दबा कया लाकपदगी हौजिक indefinite gun down and pen down strike चंगशिलिबनी मसिगी सरुक अमा ओइना ngasi asi BDF member मयामना पेन दबदगी तालिबा डिमांड असि पिथोक पिननबा प्रोटेस्ट तौबनी हाइना फोंदोखी तोन कोई चथरकपा प्रोटेस्ट के सरुक अमोइना ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइनासु अखोइना ngasi पांथोक चरिबा सिदिन प्रोटेस्ट के सरुक अमोइना ngasi कोई मनपुर सरकार पीबीरनी है मधु खनरनी है फाउबदा कोई खनबीदना मतम लौरोग लेरक्पसना मरकांदा अखोई BDF सिंगी थमोइदा पेनदब नुंगाइतब खोइरांग मयाम सिना मरकांदा कोई खोजिंगसी तंगाई फदना कोई चंगसलकपनी हजिकी मतमदा लुपा 10,500 सिना युम पुबा ngamक्तबा दगी आइगी इमुंग मानुगी फैमिलीगी अवतपदना मसर ओइरक्पा दुगा इचा इशु फाउबा मी ओइना सेम ngamक्तबगी फिल्मदा अखोई गसी अवाब कयामा नोम कांग थेंगनरक्पा दुगा रेड जोन एरिया ना सिंगबदा मनपुर की लोइना उदरदा कोई तोप थोलांग लौरगा लेरिबे खोइसे ngасidi अखोई मनपुर सरकारना अमुक्तंग मिनुंग सिगलोइना ना अखोइना मदम चाबा डिमांड सिंग असि अथु मतना पिथोक बियो हाइदना हजिकसु आमदम पेन डाउन स्टैक से कोई चंगजलगा लेरिबनी अदुबो मनपुर गवर्नमेंट के साइड हाइजनिंग बदी अखोइना चंगजलिबा असुम स्टैक से लाइबा जनवरी की तांग कोई 15 फौगी मनुंगदा कोई थबक तो ओंथोक पिदबा तारगदी थांगनबा तांग 13 का ऑल मणिपुर संडे कमिटी की मिंग मखादा कोई चटकदबा मास रैली सिदा थौबाल योनसु याम चाउन सु यागनी मरम अदुना हाइरिबा असुमबा अखोगी मखाता ना अखोगी पांदमसि फंगदब होनबदा चंगसलकदबा खोंजंग सिंगदसु थौबाल डिस्ट्रिक्टना अचौबा सरुक याबगा लोइनना अखोई मखाता नासु अखोइना पामिबा मरम चाबा डिमांड सिंग असि अथुमतम थबक तोंथोक पिनबा मणिपुर लेंगा के पुनि सिंगसिनजरी
Security Forces amadi Forest Department ke loinana Churchanpur District ta Pak Chauraba mafam da tharamba poppy pambi sing yanthatuna mangankhre Churchanpur District ki Churchanpur Police Station na konba Thingjangjang gi Chingshang Parengda Chaurakna ekar kunlomda tharamba poppy pambi sing adu yanthatuna mangankhibani hairi loinana temporary hut ani amasu mai thaduna mangankhre haina Manipur Police ki control room dagi thadorpa paw asina makhatari Council of Higher Secondary Education Manipur Kosemna Parag NCRT New Delhi ka khutsamnaraga thasiki tang manga dagi hauna numit manga ni chumna chatharakpa holistic progress card secondary stage and standardization of question paper template ki workshop ngasi chingmairong da leiba classic grande gi imperial hall da mai pakna lotion khre ngasi workshop lotion baki thoram aduda Manipur lenga ki NCRT gi director A Romil Singh na chief guest 𝐶𝐲 Chairman T Ojit Singh na President amadi 𝐶𝐲 Secretary 𝐾𝐻 Kumar amasung 𝐶𝐲 Examination Controller oinam join a guest of honor Singh oina saruk yakhi numit mangani gi workshop asi parak NCRT gi CEO of Professor Indrani Baduri gi meeting makhada pangthokibani hairi Thauramadu ki chief guest ki warol piraduna NCRT ki Manipur ki director A Romel na fongdokhibada holistic progress card HPC new education policy ki oina yamna maruoiba assessment system gi machak amani haiki NCRT nasu masigidamakta assessment development workshoop sem saba lori haiki mahakna high NEP 2020 gi makhada masigi foundation stage curriculum framework website ta upload tawre HBC haibasina angang singda lairik takpadasu dimension kaya thokna takpada chawna mateng pangi hauzik NCRT na puthokpa curriculum kaya adusu SCRT na translate toktholaga sem saduna website ta thaganana ba kanna honari haiki workshop adu da yaukiba tongan ba school kaya gi oja sing numit mangani gi workshop asina fangba kana ba kaya su fongdokhibaga loinana parak amadi kosembu thagatpa fongdokhi ISPCMC कोई अनोबा new education लाते हैं जिसे अमर हुए पा कोई assessment system अमूली बन गया है assessment system assessment framework अमूल कोई develop तो बनी कोई foundational stage अमूली preparatory middle stage की हम देखो तैयारी तो जरे SCRT ना foundational stage की assessment framework से कोई develop तो बोलो है लाभुम होता है अदुगा कोई new education policy 2020 की मखादा SRT State Council of Education and Research and Training asina akoi foundational stage ki curriculum framework so already developed and uploaded in our website srt.manipur sida koi hapse hai adu preparatory the middle stage ki akoi curriculum framework se akoi draft stage ta lere masi be finalized shortly and uploaded in the website also for implementation adu these times the NCRT, they are writing the textbook directly from the curriculum frameworks. Imphal West District ki Manung Chanalaiba recent youth club Moirangpok club ka AGC Manipur State club ka khutsamnaraga LPG gas consumer singda LPG gas asi matau karamna sisinadage amadi khudong thiba kayadagi matau karamna nanthokadage haibagi mawongda Mass Awareness Come Training Program ama Moirangpok Mayai Lekai Community Hall da pangthukre awareness program adu da mari leinana AGC Manipur State ki Manager SH Joy Prakash na haikibada LPG gas haiba asi nupi oibi singi yamna maru oiba khangjingadaba yadaba amani loinana LPG gas sisinaduna chak gising thongnaba matamda kari checksin thorang lokhakadagi haiba khangandaba yadabani masina khudong thiba kayadagi nanthokadoribani haiba wafam thamki
Taret-suba JESCDO, the Kolapati Social and Cultural Development Organization Trophy 2026, the 7th state level 9A side football tournament ki mangani chanba numit ki ahanba sanagadaba match ta Manipuri FC amadi 𝐋𝐢𝐯𝐬 𝐁𝐫𝐴 𝐾𝐈YC 𝐶 ground da matam chaba yoroktabana maram oiraga Manipuri FC na thoikre anishuba sanakiba match ta Tulihal FC amadi the Fijic Empire FC goal amata chanaba ngamdana draw chatkre amadi the Fijic Empire FC gi Roshan na player of the match ki mana phangkre. Aroibada maruiba pau amuhana. Maharaja Gambhir Singh Tunggi lambi sana uba ngamba thongna phaba luchingba amani haina Manipur gi Governor 𝐻𝐸𝐯𝐬 𝐵𝐴𝐿𝐴 phongdokri. Manipur government annamduna senja thumja chathaba singi mathakta yengshinanaba anti-extortion cell hangdoknaba sem sakri. Amasung IDP sing awaba koknganaba amadi machoitana kaibagumlaba lamdam masik kannanaba hanba laitana leptana honakhigani haina Lok Sabha gi MP Dr. 𝐼𝐸𝐯𝐬 𝐿𝐴 phongdokri. Northeast Window TV na sandokchariba numidangi pau matang asilushinjari miying tabiri bapumnamapu amuka suhana khurumjari. Football bu thawai haksang yauna pamliba miyoi singidamakta yamna nungairaba pau ama puduna lakchari madudi first CPC trophy 9A side state level open football tournament ama lagliba kumja lising aniga kungataruki January ki tarikh taragani pandagi hauduna Chingya People's Club Yairipok Ningthaunai Chingya Laikai na sinduna Ningthaunai playground da pangthoklagani tournament asigi form ngasi maktagi fangbiragani. Tournament asigi pricing di winner prize ta ₹1 lakh with trophy, runners up ta ₹70,000 with trophy, best discipline da ₹7,000 with trophy, best goalkeeper da ₹5,000 with trophy, top scorer da ₹5,000 with trophy, best player da ₹5,000 with trophy asina chingbani. Registration fee na sumbetagi ₹7,000 khaktamak oigani. Form thazan bagi aroiba matam lakliba January ki tarikh taragani thoida oigani. Manager meeting na January ki tarikh taraga mangada oigani akupa marol gi damakta pizariba contact number sing asida pau fawirau. Contact number sing adudi 8837447610 natraga 8787882150 amadi 60093969994. Haksang panathamge hairabadi iramda masimaktada leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari. Mafam asida thazaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layengbagi khudongchaba pizari. Pediatrics, cardiology, cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layengjari. Aduna state wangmada amuk karigi chatlugani aikhoigi Manipur dasu hojikti awangba thaki healthcare fanglabada. Matam manghan biraganu sel hena tinghan biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi afaba thaki layeng patak yumpham oiba service lobiyu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupa marol gidamak Babina Hospital, Sajiwa Jail Road, Kabai Soy Impal East Lengsin Birau. Natraga, aikhoigi phone number 6909390666 ta call to birau.
Master Tobiningba Mahiroi Singhidamakta Sparkle Iju Service na Abroad Master Toba Yabagi Kudong Chaba Pizari Management Engineering Professional Course Yauna any subject Master Tobagi Kudong Chaba Pizari Tambiningba Mahiroi Singhidamakta Course Selection Documentation English Language Training Visa Application Mock Interview Preparation Accommodation Chingba Sparkle Gi Maikadigi Mateng Pizari Loinana 100% Education Loan Scholarship Facilities